Y aún no logro entender lo que Él planea para mí. Mi dueño eres tú, por la fe creo que para ver de qué bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón, bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alabamos al Señor por las alabanzas que a través del hermano Oscar en esta noche podíamos escuchar. Bueno, ahora antes de escuchar el mensaje de esta noche, voy a invitar a la hermana Alba Rosa, quien estará también dirigiéndonos con el recojo de ofrendas. Por favor. Amén. Les saludo con la paz del Señor. La palabra del Señor en Primera de Crónicas 29:14 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Amén. En esta hora póngase en pie, vaya sacando su ofrenda con la que usted viene agradecido al Señor por los beneficios, porque dice: de lo recibido de tu mano te damos, también dice Primera de Crónicas, ¿verdad? Entonces, voluntariamente es otra palabra que dice, espontáneamente otra palabra. Amén. Vamos a orar, vamos a consagrar la ofrenda y usted délo con corazón agradecido, no con pesar, dice Corintios, porque el Señor ama al dador alegre. Padre, en esta noche oramos, Señor, bendiciendo, Padre querido, las ofrendas que vamos a recoger en esta hora. Señor, que la demos con un corazón agradecido, con un corazón espontáneo, voluntario, Señor, delante de ti. Señor, en este momento oramos para que sea usted, Señor, el que nos ayude, Señor, a sacar todo aquello, Señor, con agradecimiento en nuestro corazón, porque todo es tuyo y a ti te lo entregamos, Señor. En esta hora, Padre, bendice a la persona, bendice los trabajos, bendice la fuente de ingreso, bendice la salud, Señor. Y Padre querido, Señor, bendecimos las ofrendas y todo para lo cual va destinada, Señor. Mi Dios, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Adelante. Perdón, hermanos, pueden pasar a entregar la ofrenda. Amén.
Gracias a Dios. Bueno, ahora ha llegado la parte más importante de esta noche, de este seminario bíblico, es el mensaje que estaremos escuchando por medio de su siervo. Vamos a recibir entonces con fuertes aplausos al pastor que vino desde Corea del Sur, el pastor principal de la iglesia de John, el pastor Cho Yu-gyong. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Y askikipan manakampi manakampi mayan puñkat asistan wale territorios pagarrakta con hamte tatitoja caro nayaro ustasito a caro anchitor sana kota nanakaja estanpi acá con ham sopa nakaj qosta presa pa mayne koma acá hilataja wali hiliri haraki pero paja tatitoroja qostas kakipi hupataki wali kuchikiu paja uñasrakina nayaja kopachparakipi nayaja wali kuchiki tadit nerakatana ikhatasi koma taditun arona kapa nerakatpacha hatayani San Juan libro taktasipjam halkapas de pechqa halkapas de pechqa matakata nerakataro Nukana kapasita tijo de una caja más fiesta lo tapja Jesucristo Jerusalén kutana Jerusalén ovej uyo punko sata hakan ma uma estanki utje hebreo aron hapetesta sata ukaste pesqa hacha punko ninwa ukaste walha usutanaka pampana winkorasipkana huyu kunaka kohonaka shuchunaka ukanakaste umano uñihata pata suyapjana ma anihilawi yaqip urasanaka sarakanisa uka estanka uka unuqtayarakina kititeja narakata umaro liwinki umaro mantki ukaja qollatawi hikhatasina kuna kasta usutatsa ukatstima chacha utjana kimsa tunka kimsa qallqoni mara usura nukuta Kishasti ikiñana wint'ata uñihasina hasayatino wahaya maranaka ukamaskatapa ukatsi hisk'anwa qollatañ montatisasa usutasti sanwa tata haniu kiti nayapt'irisa utkituti uma unaqtkipki munayaqsapa kuti mantaymonta ukaja yaqaw nayraqat mantawayisasa Jesusti sanwa sartam ikiñamaptapis hamukatsti sarham sasa ukuspacha ukahaqiqa qollata uñihasina ikiñapaptapis sansti sarnaqañ Qalta ukurusti samarañ urunwa. Nayaja samkan ham amuyasta samkas kiris tsukama aka Bolivia markana. Naja alaqpachan kiris tsukama amuyasta. Kapach para kina wali kuchiki qatasirakta aka humanaka uñkat asina. Acá Sudamericana walja marcana kati walja país na katutaraki naha ma Korea markat porinesin hama akas tukuyajas pa ukama porinerakta aka nayaja akata oraqi pisu saka Korea sikhat kiristu kompe amuyasirakta chaqpachan sanayaja hani nayaja akar Bolivia marcar poni pinskayati. Ukat Bolivia markata amtasina Bolivia marcar porinerakta. Ukata aka Bolivia Santa Cruz markanja aka ma yoqaqapi kitani para ki misioner jama aka toqero.
ukat nayaha wal nayaha yoqaharu hikata uñiqtay munarakiatu ukat nayaha utarakta najawalik uchiki hiqatsirakta yoqaha hikatasina ma hukampi uchis nayaha aka yoschahan pepi hikistqa ukat nayaha wal kuchisirakta pa alchinakaja utjito nana upanakam kunaw hiktasirirakta ukat walik uchiki hiqatsirakta hupanakampe pa alchinak uñkatasinaj wal kuchisirakta hani nayaha hupaqa wali hiwanakaki ukat inas hupanakalunta tapchispsa sapisarakta ukat nayaha ukampi nayaha amuyarakpi najodataki walik uchukiqa tatitu hiwasanpiski ukata nayaha lapasa markanpi ukaru purt'araknaqapas aka alto marcaro avionat purt'asinqa aka misionero qasito humaqa k'achatak sarnaqam sapisarakituwanqa ukata nayaroqa oxygen kunpi usk'arakituqnatakiqa humaqa aka oxygen ukat humaqa ukatoqen lapasan sarnaqa kasinqa ukatanan p'iqipi ustatarakituq ukatoqen hanipi ukanqa fasila Samsung hamakarakiti kunasa walik uchisñanatakiqa hanira taytun aranakapa qananchikasinqa kayunakajapi usurakitun kopachwa khataterakina ukat taytun aranakapas hani naj yatka ukatqa purinchi uka uka nayaq lapas manka Korea markankas sasina ukat wali taytun aranakapa qananchaskarakiyata ukapi wali kuchisiñananataki tatito irnaqaskinayampi sasina tatito nampiski sasina tatito nayampi kasaqa haniu kuna anualikaniti sasina ukatoqena aka ma ciudad ma iglesia pi utharakina uka pastora rojo paroja sarum t'arak nayaja uka awatirin esposa parokotja humaja kunasas humaq wasitat kut'anita sasina humaqa nayaqa naqatpachaw hiqatapta sasina ukat kunasas wasitat aka iglesiajar kut'anita sapi hupaq sarakituna nayaroja mawk'a tatito wasitanpi hawsitaniq tatito ukataq purisinkaw katoqera sasina altonja mawk'a thayapi uka toqina ukat uka iglesiapaqa aka 4106 metros uka altun karakinapi iglesiapaqa uka toqin humanakaqa aka ukat kunasteqa altun ketko hanipi Samsung pirkayateq ukat akanqa paselakpi Samsung hamaraki aka toqin ukat altonqa wali thayaw sasina ukat nayaqa pasarakpi uka altoqa wali thayapi ukata tatito hiwasanpiski qaqa tatito umpiq uka thayaroq atipusnawa tatitoqa taqikuna yanakpi usk'arakiqa kawraqin aka Genesis ma halqanqa aka uraqiqa ch'amakaki utjanasipi haniukuna qanas utkanti-siwa chiq pachansa kunapachka masa ukhama ch'amakapachana aka uraqiqa haniu kitisa yatkiti
Kuna pachka masa ukama chama cansar naqasquiña paja. Ya tiptati. Haniera kana purinkipan uka uraqay hach'amaqa kipuniw hikhatashkaspana. Aka uraqay hanipi ch'amanikiti hupapacha kana churasiñapataki. Haniw kitisa ukiatkite kunhamasa ma waran kamarana kasa hupaja ch'amakaki puniw hikhatashkaspa. Haniw hupapachaq ch'amanikiti. Hupaja ukat ch'amakana hupaja hikhatashkaspa. Ukat qanapurinisanqa kunawsatiqa ch'amaka purin qanapurin qhikuqa ukhapi tukusqiqa kach'amaka. Kunawsas ukaqa aka uraq pachpati hupapacha turkakipispach qhanaruqa hanipi khumakiti qhanapurinisinqa ukata aka uraqqa ukam hiwasanchu masarupi pala arqayraki. Hiwasanchu masaqa ukam ch'amakanpun hakaraki. Ch'usakiraki. Inas kuna ask sumaq lora asaskam hani ukamakaspati. Ukat hiwasaruqa hiwasa hanwal t'awinaka kiyuchu masan utaraki. Ukat komik khatasinqa wal haqinakapi sapqarakik nayaqa kunaymana hanwal t'awinak pasta sasina. Ukam ist'asinqa hupana koma haqinakat ist'asi. Hiwasan chimasan ukapash para kipi. Kunapash kamas ukat akasuwiqa utlani hiwasan hakawisana. Hani hiwasan chimasan uka pokt gaspate. Kuna hiwasan chimasan na pokt aspa. Chik pachansa uka hanol tawiqa nan chimasan kunhams ukaha askichasispa. Uka huchaqa ukapachpa kunhamsa. Uka ch'amaka utki hiwasan ukaq kunapachas tukuyaqaspa. Ukaq paselakipi. Haniw hupapachpaqa haniw mistkaspate aka huchatqa. Aka hanwal t'awitqa haniw hupmayni pachpaqa mistkaspate. Haniw ukaqa askichaskaspati. Ukat kunosteqa qhanapurkiqa aka uraqiraqa ukapi uraqiqa maysa turkipt. Aka Jesucristo purini sina hiwasan chimasarukaqa hiwasana ch'amakansana qataqa tukuyaqas. Hiwasan t'aqasiwasa tukuyaqaspa. Hiwasan hanul t'awinakasa tukuyaqarakispa. Kitinakati qarjata hati qiptat qarjat nayaw humanakar samarayapqa masipi. Kuna hanwale kunham hanwal t'awi qiptataskpasa. Uka qiptataqa humanaka Jesucristo makatapqatkuqa. Ukapi humanakaro samarayapqatam. Uka hati apawachasinqa. Uka humanakaqa ichakama uka hucha qiptatanaqasipta. Kunat ichakama humanakaqa t'aqasipta. Kunat sumanakaqa uka hakawipa qiptatakuata t'aqisisina. Kitinakatiqa qarjatapta. Ta'qi humanak hutapqam. Nayaw humanakar samarayapqama siwa. Kamsan sukaqmuni. Nayaw human huchanakam qipqarqasaskama. Nayaw human hujanakam qipqarqasa pisaskih. Huma hanwal t'awinakamsa. Uyuqanakaman wawanakaman hanwal t'awinakapsa. Uka chuyma usunakamsa. Nayaw uka qala uka hanwalinak qipqarqa. Uka hati qipinakam nayaw qipqarqa. Kunat sumapashpa qiptataskta.
Humak haniu nayar yaus kistatsasin. Humak nayar yausita. Kunat sumaha nayar han qipharoitasma. Ichat kuy suruha. Humaha nayaro qipharoitasasina. Nayaw human qala uka hati qipinakam apharoristasasina. Wal helanaka hupanakaha. Hani wal istikha. Uka wale aski wal hachatar subhata. Korea American hanayra pachaha. Uka Korea American naira markaha. Mol hacha qipha qarape aphaparakina. Uka pata pampanakan hakoma hanipe uka takin ham sarasin ama autoha ma hiliri warmeha ma hacha qiptatapi hupaq qipat kharkom saraskana uka ma chufiro apaskana ma hacha autokaha uka warmuyasa hupaha llaqtatsapi naya yanaptam huparsasin hupaha laqsarña pataksin ukat outside esa konha ukata ventana paqasaha kawkakam sumaq sarata sasin naya ukakam ki sara sasin ukata makatanim autoro sa pisarakina ukata wanita yuspagara sasa pisarakitena ukat tupaha auto par makatasin ha ukat tupaha ukama auto aptatsar hasin ha ukat tupaha uka espejo pat untas kan ha ukat tupaha auto par apkateha ukat tupaha pampar uskunya pataki hupaha auto apharcheh ukat hupaha auton kasinsa hupaha iqir aptatapi saraskarakinha uka choferok sanapi humaha amnoqas ham kuntakis sigi qiptata komaskta sapisarkin humaha naya hawaliki ko autoro humaha apkatista kunham nayaha uka hachaq ipam no qasasin waliki iskiyo sapi eberek sarakin ukat chofer uka eberejas ukat humaha apno kham uka sapi sarakin waliki iskto na hukama waliki iskto sasin nayaha autor ha apharon xista kotni na kam no khires uka ipha apno kam pamparo sapi sana uka thumaha yuspagara nayaroha hanumah llakisimti sapi sarakinha ukata ukap eqan ukap nayaha ukap ipunya sana khumata llakta hasta uka thumaroha aptansmaha kunat kumah sigi autohansa qiptatasktasin waliki iski sapi sarkin naraha autoro hay aptangchista ukat nah yuspagar smao sapi sarkina ukat hupaha iqir aptasaka ukat pi upaha haniu kamsaish per harakinte aka welaha kunat supah kom aptasaras kaki autung qsihay ipno qasis pasapi sarkina kunham supah ipno qas pasapi sarkina ukat hupaha amuyarakina aka ukatan ma qeut anipi hupah mistusinkana ma qeut ani mistusinkana ukat hupaha qewinya muitayasinha ukat pe kotaikaha uka qepha ukat raro para perliwekta
q'ipipa ukat hupaqa siq kamachini sapi sarakij ukaqa ukat uka awichuqa ukar qonta siq ukar hupaqa samararakina ukata uka q'ipipa waleja tichinqa uka awichaq walqa qarqiqa uka hupaqa ukar abnoqa sinaqa autor makatqasin hupaqa pas hupaqa hasaksara ñapanapi q'ip abnoqasa uka autor makatqasa supaqa uka q'ipip q'ipt'ata kisksinqa ukatpi hupaqa chuymapaq llakisina ukatpi hupaqa ukatpi q'ipipaqa ukatpi walik k'uchiki waq'iwiriqa qatzarikina ukar q'unt'asin ukat hupaqa ukar q'unt'asisina sarqrakina ukata ukapachpipi ukatpi Jesucristo ukapachpraki hutiqa kawraqiro haniu huchaq Jesucristoqa ukarpikipi nayaw q'ipqaruñaqa sasapi nayaw huchaqa nayaw askichañaqa sasina Jesucristoqa huchanakaqpa Jesucristoqa ali ukupata kaspas ukampi uñihaptaq hani ukamakiti hiwasan huchanakasaq hani hiwasaq askichiknati sopayaqa hiwasanakaro purinisinqa humaq huchlurtaqa humaq arrepentisiñamawa sasina humaq huchanakam humaq q'ipqarñama sasina sopaya ukam humanakaro engañijapqaraktam kunatsu ka Jesucristo hutpachkarqa hiwasan huchanakas apqarqiri huti hiwaspachpa haniu q'umachiknata huchanakasata hiwasa haniu kunakipans q'umachiknati hiwasan huchanakasa hiwasa Jesucristo aka Jesucristo purincha kawraqiro huchanakas q'iptata Jesucristo akawraqiro hutasina q'al huchanakas Kotomaja Jesucristo rukiyo churajañanakama Jesucristo hutcheja akawraqiro tasina igual Jesucristo humaja apjarosjam sasina ukamapan Jesucristo hutasin akawraqiro hutasinja naya q'apt'ataqa akam q'ipt'ataqa haniu humanakaqa kañanakamakiti Judas Iscarioteja Jesucristo rupi alajantej humanakaqa ukiatitati Judas Iscarioteja Jesucristo ru alajantej sopayaw uskutayna Jesucristo chuymaparo Jesucristo aljantaña pataki sasina ukaja Judas Iscariotinpi lup'ipat sopayan lup'ipach sopayan lup'ipapi Judas Iscariote hanipi ukja amikantej uka lup'ipimpi hupaja llawintatapi qatsin ukata hupaja Jesucristo aljantasinja ukatpi sapurunja supaya huparoja sarakina umati disipulun Jesucristo arkiripatas asina kunjam sumaja aljantas mas asin Jesucristo ha taitun yoqapaus asina ukam haqeja haniu akawraqin hakañapakit asina huma haniu ukam haqaiktatis asina huma hiwañamaus asina sapurun hampi ukama hupaja arjayarakina Judas Iscariote ukama qolqe katoqasina sacerdote nerqatana nayaw aljanta waytahan
huchan haqero sasina ukama qolqe khaltasina ukat sacerdote nakaq kamsasana kunat ukama humaha lurta sasina aka markan huchana kapa tatitnera qataro uka persas su sacerdote nakaq kamsas judaisca tesana humauka huchanak lurta humau lora llama sasina akaha supayan arupapi haniu tatitong kiti Jesucristo haniu kam pal kiti naya hucham qepharo sasin naya qal apha huchana kama naya puniu qala huchana kam nayar chorita naya ro huchana kam chorita sasin naya huchana kam apharo rutha Jesucristo hanit chamaniki haniu kama kiti Jesucristo huali chamaniwa tak pachiwasan huchana kasha chek pachansa hupau qumachaspa kunawstek na hawa kayat ko nayak patanak hakasirekitpi aka uma absusin mapuchuta uma absusin aka utaan kanpi utarakin ukata alwa ukat sartasin nayaha ukapi uma absusin ukat ukam umampi uma harektasisina utaika uka umampi ukama harekasina ukampi mahacha bañadora utasin ukarupi uma qaño maha uka qaño umampi uka hacha uma qaño matkan kama kunatsa ukama uma pauchasina khoro uka utasana kuchinakpi uywa pharakiyatha uka kuchitakipi uka ima pharakina uka umaha qaño sasina kunasteja ukata taikajaro ukatpi pata pampar sarasinja irnaqiripi las 2 horas ukata utana aka kuchinakapi nowarasiskatayna hupanakaja manqata utitsapi sarakin ukata ikajaja uka manqa wakista asinja ukatbi uka umaha uka kuchinakar churanim uka qaño manaka sapi sarakinja ukat nayaja uksarasinja uka qaño muyhasinja anit aka qaño makisasin nayaja q'umpi uñiqtasin sumuñiqtasaja qaño manapi ukatchaja q'uma majiusasina alwaja qaño umachinja ukaticha uñiqtasaja q'uma uma hataynapi uka qaño uma uskatakan ukanaka ukata ukama uñihasina ukam chuymanakapqa uka qaño ukapachparkipi chuymanakama ukam apanakusinqa ta'aqpach uka qaño nakaqa pampar saqtapi hama kataqa wali hiwaki kaspas kama hopa ukakaqa ukama hopaqa
hakaspa han kamachempeksin upaqa wale chiqa kaspas kama ukaq patqana kuñ hasiraki ukam unuqtayasaqa uka taqikuna ukaman qiqa ukapi q'ala q'añu michurakiqa manakaqa ukapachpirkipi kawkhan wale hiwakipi ukhana manakaqa hiqatzipkas mas ukhamaraki ukatiqipa hiwasanchi masaru ustijununtasina machi manaka taqi q'añunakapi michurakiqa hiwasanchi masaqa uka q'añu muhamapi patqatqa q'uma kaspas ukhama pani q'uma kiti ani q'uma karakiti tatito hawku hiwasanakuña katasaqa han wali achunakakipi utharaki hiwasanchi manakasana ukatpi hiwasana aske haniu aka kuna irna qawinpis hiwasaqa mantaksnati kuna wa aska maskpasa q'umjama kaspasa hiwasanchi masaqa huchani iskipi haniu alaq pachar mantkashpati ukatpi ichaqa Jesucristuru kitaneqa tatito hiwasaro kitansa aka aruna kaptoqipi taqa alaq pacha kapach lurt'arakiqa kunasteq tatito arsu ukhamau puqasirakina ukata kunasteq aka escuela dominical kotoqenqa Jesucristo sanapi palasinqa ukata aka umaqa binoru tukuya tukutana sasina aka qotansa uka umahan Jesucristo palasinqa aka umsa binur tukuyasina Jesucristo palasinqa aka qotana nuwal t'awinakasa thayarusa kalmayarakina Jesucristo palasinqa aka kuna lepran haqinakasa qullatarakinapi ukapachparakio aka huyku haqisa nayrapis t'ararakina ukatcha Jesucristo palasinqa aka aruna kaphamarqa phuqapunini hupaqsasina hiwasa hanwal haqitanu hiwasa hanwal lurir haqina katanu ukat humanaka haniu nanakar iyawsayam kit hanu kasti taitun aruna kaparo iyawsayana kama kunaste humanaka alwaq sartasinqa nayranaka mistaraptakuqa aka inteqa kunatoqitsa michunaraki ukapachpa aka las 2 horas aja chika toqero haya ukapachparakipi hayp'usan kasi toqero mantaraki ukata aka uraqiti aka uraqit unuq pacha ukay enti charpacha hanit kitisa aka intiu muyo sasina aka wawaq ukapachparakisa aka intiu muyo sasina wasidata aka uraqi muyo taqpachan aka apaqa ukapachparaki pero upaqa ukatapaqa intiu muyo sasina amparaqa itapqaraki humanaka yatiptaqaya uraqi muyo saptaqaya
Humanaka hamuyaptati kunhams aka oraqej muyuqa. Humanaka haptati kunhams aka oraqej muyuqa. Chikpachan saniu uñiskiti yatiskiti aka oraqej muyuskatapa. Hanerkiu amuyixnati aka oraqej muyutapa. Pero aka oraqeja muyuskipi. Ukata hiwasaja ukata humanakaja humaja ukam kontatasiptajaya ukata aka gravidad sasutini ukata na kunostej wawakayatja nayaja kunosteja aka sapit pech absusinja uka kunosteja ukata uka ma aptapiña aka ukata kayum takisina como absus aptapiña taki utkikoja uka ma absusinja aka sapit pech absusinja uka espiga sata uka absusinja uka hanipi halakitej uka makina ratuki aptapisinja ratukipi yaqachiqaro sarqarakispa han ukama hayat istaña patakiqa ukapi utiqa uka ataqtaña pataki kunastej naj wawakayatkuqa uka makina aptapisaqa wali k'uchikipi naj qatarakiyat ukama espiga aptapisaqa nayaq wali kusisinja ukama uka makina ukama ukat hiwasa hanipi con samuyktantej ukapach pumanakaja yaw saptapi kun aka oraqej muyusasina nayran puñijasaja intis muykaspa ukampi yatisirakiej intiu muyusasinpi hiwasajmanta haniu kitisa yawskite aka intiu muyusasina hanipi yawskantej nairsara han yawsasin hiwasan amuyasara hanisa aka intej muy kan yawsasinja aka oraqej muy ukapi chiqaja uka chiqa yawsasinja hiwasan lup'iwsa hanipi askikiteja aka taytun arupaq chiqawa uka chiqaja ukat hiwasaja taytoro yawsañasa echaromaja uyatanjaya San Juan ko libro Jesucristo ma usutaqiruj paje qatarakina estanque Bethesda kotoqen walja usutanakawi qatasipkarakina aka toqero tasinja kunaros Jesucristo purina kotoqero aka usutanakar qollirijo paja purirakina kotoqero pero walja usutanktepinja ma sap usutakijo paja qatan Jesucristo aka kimsa tunka kimsa qallqon mara usutaqi ukamayniki kotiaqa yaqa usutanjaniyo Jesucristo ilaqañ pirkante walja usanakaja upanakaja walja usutanakaja uka estanquero yawsapjana walja usutanakaja upanakaja Jesucristo rojani uñikatapkante pero aka kimsa qallqo kimsa tunka kimsa qallqo mara usutaqiqa ukat uka upajani uka estanquero matayamkan ukat Jesucristo hak'asta asina sarakina humaj qollatañ montati sapi sarakina humaja chiqpachan qollatañ montati humaja sartam ikiñam aptapis ham ukat tisarajam sapi sarakinja humaja aptitsiti humaj hupajani ukam upkante humaja yatatinaykunja mas tuka haniu kimsa tunka markikiti
Kimsa tunka kimsa qallquni mara ukham usutata nayaqa usuta nayaq sarnaqay munaraktua. Nayaq walq kuti naqa sarnaqay muntas. Naq walq kuti taytuts mayrakta. Haniu naq satan puerkti. Haniu nayaqa puerkti sapi sarakina. Ukatopaqa ukatoqena ukham ukalup irwali yupanda tay qataskana. Jesucristoqa yaqa kastana pihupana lupi pat huk ambiqa. Ichahumaqa aptapisham gatsarham sapisarakina. Ukham iyawsasinay hupapachpa lupi par iyawsinha ukaitaditun arruparjama. Haniu naq puedikte. Hanichha naqa lurkiristi. Haniu naqa puedikte. Inas naqa puediksta. Ukata aka qeqa nayaru satanto humaqa aptapisham kitisa kitin sukaqa hupa Jesucristoa. Jesucristo nayaru satanto. Jesucristo nayaru sito. Ukat naqchaqa sartir nayaq sarnaqiristo Jesucristo ukamsito. Jesucristo nayaru sartam aptapisim sasinsito. Ukat Jesucristo nayaru sarnaqayto nayaqa taditoro iyawsta. Hupan pashpa lupi apawachasina. Taditun arrupa apharosisina. Ukat hupak sartarakina. Sartasinste. Hupaqa uka ikiñap apharosisina. Ukat hupaqa gracias tatay sasina. Nayaqa q'umarakiqtua. Nayaqa q'umarataqtua sasin. Ukamapan. Iwasan aka iglesia walqa universitario nakapi hupanakaqa yaqa marcar kitaraktan. Uka tiempoqa isa tiempoqa hupanaka hupapachpataki hakaraki. Ukat hiwasaqa ukama yaqa markanakarapi kitaraktan hupanakar atiyasin. Hupapachpa waka pasajinax alasipje aka montpachanqa utipi pataka pichqa ukha paisanakan ustaliatapi aka Misión Buenas Nuevas ukaq. Ukat hupanakaqa tatiturupi mayña para que. Ukat ma oroja 2009 maranja ma wainapi wan chuisa tutarakina. Hupaqa ka laberia ukatoqero para kitarakina. Hupaqa taytun aranakap qananchasinqa. Hupaqa wali aski hupaqa ma alwa hupaqa ukatoqe purisinqa. Ukat mayneqa ukatoqen warata tarakina. Ukat compañero nakapaq sarakina. Inti luz qanteasinqa. Ukat hupaqa wali humpiras katen kutoqena. Ukat humaq sartam sasin. Kunas kamashtam sasin. Kamashta sasapi sarakina. Ukat hupaqa kompalasinqa. Hiwas akatoqen uthima escorpion ukaqa. Kunham suka alakranaq mantaspa ka Jose iktan ukar sasina. Ukat hupanakaqa uka alhani kunas utkanti. Ukat ositat hupanakaqa ikintjana. Ukat ñahay puntjan ukaratoqa. Uka Juancho paqa anqamistusinqa. Uka Juancho walikistati sasina. Humaq sanaqastati sasina. Ukat anqan ukat mayak paqa haqnuqtjarakina. Ukat paqa niwal uñihasqarakinte. Misionero hutam sapi hawsapqana. Juancho pa hanwaltita sasina. Hospital toqeropi apapqarakina. Juancho par yahasina. Kunat sumaq apanta sapi sarakin.
utarok apham sa pisarakina. Hospital token hanipi katok hantir. Yaka hospitalar porerakin. Uka hospital nep katok karakin. Kimsir hospitalar apasinha. Amsum hopaha hakaskiu asasina. Hopaha hakaskiu kunat san humanakah katok apta sa pisarakina. Ukat aka kollerina kah sarakina. Istapjita. Aka usutaha. Hopaha alakrana upatantatain hopara sa pisarakina. Kunat sichak apanipta sasina. Hopaha ichaga veneno kala. Hopaha hiohakini sa pisarakin. Kollerina kahaniu kamachanch perhaphat sasina. Ukama nanakaha. Ukama akara kama kedaspan. Kot Juancho paha. Hopaha. Al hopaha. Haniu hupan kunasawal harakinti. Ukat paroja chui maparoja hiwao porajana. Tun camaranican ukaho paja Estados Unidos marcar ukatokena ukat tío pam hakasinja ma oroja ukat para hausarkin ukata tío pagio hata na asesina ukat droga usina ukat masep tío hagio hete ka droga nak toque ukat honcho ukapach para que droga consumiskan naya ukapach kun jamás pasjetan sasin ukat asharanya mantarakin ukarato paja sarkitena Juancho sasina humateja misionero tsarimos te marcaroja ukam humaja ukatoket kumaj maisaro turk kipsta takawi masin ukat naya sara sa pisarakin pa kunaste ho pasarkan koja au kipaja wali paro komantar kitena humaja saram sina ukara toja aga Juancho paja kun hamte ho paja komant katenoka naya wasitam pite au ki hampe komant esimon tasa pisarakin ukat ho paja au ki paja Estados Unidos marcan gaskan hani katani perkaspanti ukat ho paja hiwak suya harakina ukat pe misionero hausana Corea marcar auter aka Juancho paja alakranam patantay khatasasina ukat aka kollere handio kollan perqetsasin kamachas sa pisarkina ukat sarakitena Juancho paja ukat paja estas patinayan haus tajaro sa pisarkina ukat Juancho nayak pastor par patsasin humajo intistat nayaro sasin uintis mau sasina humaja alakrana patantam saraktam sa chaja venenon poktatataw sa preksa icha kollerek hiwhataw sa usiksasin cha humaja hakanya matakeja uka cham montak chaja uka veneno atipjentake icha jarona taiton ukat nayaja ukatokena ketiteja taitor sueki panakaja tatitor humaja suyam sasina humaja uka atipjas mau sasina hani humaj hiukatate sasina humaj istati sa pisarakina istmau sa pi paja sarakitena ukam hupaja ukakamag istana ukat aka Juancho paja taitor maitena tatito nayaja hiujao sasina nayaja kaimonta kitite tatitor suyap ki panakaja machak chamani phaneo sa pisarkin nayaja humaro ki untanim sasin huma tatitori chama sasin ukat Juancho paja ikhatena keporoja uka kollereja uka hucha hasinja uka ma monitor sata mama kina uñiki paja uka token uñaten ma milagro pasa katokena sa pisar
Qollerina kutapjam sapisarakitainaja. Ratu kutapjam milagro katoqin pasis asin. Uka usutaj hakaskiwas asina. Ukat qollerina kaporinisinaja. Uka monitor uñikatasinja. Hupana uka takikuna hupana walinkas karakina. Konska maista sapisarakin. Konska maista kunham supak hakaskaspa sapisarakina. Kuat qollere haniuna konska maskte istita sapisarakina. Konsumak konska maista sasina. Kaukatsuka misturakina. Uk istasinja masula istasinja. Kititekta titur que panaka machak chamane phane sasina. Uka arka toqasinja. Tatitom uka chuyma mayachasinja. Uka tatiton chamapi porrakina. Tatiton chamapa. Upaja tatiton aropaja. Uka tatiton aropa atipji uka nakarosa. Juan Chuy hupaja actipi. Hupaja kayupi hupaja patantena. Hupan uka kayupaja. Hupaja kayupa kuchukanya pausasina. Ukam hupaja kayupapi usuntaskana. Uka taditon monanyapatja. Hupaja uka ukan hupana taqi pan kayupaja qollata harakina. Ukat hupaja kimsa wawan kunao hupaja chaga qatas harake. Kititek taditor suyap ki hupanakaja machaq chamane phaneo sipi. Uka qollerina kaq sipi hupanakaja hanio kon supa aka qollerina kaq rukite hanu kasti tatitompi mayachasiki taditon arona kapari ya usasakio taditon monaya parhamaki hupanakaja aktarakina. Uka tumaja uka arukupaja katokarakina. Hiwasan lupis apawachasaja taditon arup katokasina. Ukat mainak taditon aruparjam sartasina. Ukat mpaq sarnaqe. Ma aru istasanaki taditon arup istasin. Nayak sarnaqas tuasasina. Ichaq utaru sarasasina. Tatay utah istaram sasina. Nayao yokamata sasina. Ukamay Juan Chuy hupaja yokapay kasina. Kitisa. Ukat nayanaja. Akabetesta toquen hupaja. Liutatas kanwa. Histarita sasina. Nayao yokama purinta sapi hupajsarkina. Ukat hupaja aka kitir lukitos komarjaitos sasina. Ukata uka punkistarasina. Ukata kayo kakakasa asasina. Hupaja hakaskiwa asasina. Uka arupakipi. Ma aruki huparo hakayaraki. Ukata ukaki huparo hakayaraki. Ukata ma empresa mantasinja. Ukata ma uta ukana askichasina. Ukata paja ukana hakaski ukata. Hani uka hakel kata kite aka arona kapana.
ma aruki ukatha aka kimsa tunka kimsa qalqone maran usutaroja aruki uparoja tukan hiwasaja hiwaspachpakio qomachimata haniu nayaja qomachani perkiriste Jesucristo huti Kat Jesucristo ha cruz toqinpi upajale katata ukarato wilapa wartasisa hiwasan takpa chuchana kasao qala hiwasana chuchana kasao qomachata ma kunur untatao qomacharakisto takpacha qomachata haraki Jesucristo takpacha chuchana kasaja tak chuchana kasao qomachataja takpacha chuchana kas ukamajaya ukamapan de que Jesús tatito no la pan piquina ya como chatar esta sina hiwasan huchana kas como chata Jesucristo no la pan piquio como as na hiwasaja Aka kamachinak toqueja Jesucristo taki kunawa qomachasi wila toque kuna huch kuna nairak pachana ya iglesia toquer por esinja tun cámara pasasina kimsa tun cámara pasin pesca tun cámara Kiwanyap kama huch lo sin arrepentirse huch arrepentirse uka huchaja haniu toko ikitisa sin kole hukala hathehe wasasina kuna paska mas naja kam qiptatsar naqaskasa sin Jesucristo perdonita ka huchana ka hatsasin Jesucristo kamsaseja Jesucristo kapachej nayak tak pachuchana kam qomachtasin Human huchana kam toqinan ampara khasa unikatita na huchana kam laikonayaja aka alat unakati qatasta kunat sumaja amuita huchanis sasina Jesucristo takpa huchana kaja Jesucristo wilapa wartas waye cruz toqina ani ma huchasut jete Hukam phang ko kunot hukam phang ko tukuek tam sipi tak pachuchana kam apa tukuek tiwa humaha ukaro yaw senyama ukachi qaar humaha yaw senyama neaja ma oroja neaja ma seminari pi aptaskeata ma campo toqina ukata konasteja arunak eja sinja ma awichita kon qontatascana ukat na khopakaro akastasinja ukat na khoparo arjayaraktja ukat uka wichaksitupe nan biblia maisaro apawchita hani consistisasina ukat uka awicha unikatasinja ukat hopaja sumistisasina hani consistisipi Hanito maha ist ayumung tasasin. Humaha ukapu yakatama. Na consist
Hani nak istikti sa pisarekto. Kot na yak uy pipaka excusesin. Hani istikti sipi. Ukat humaka hilirek ta humak sa sina. Takpat sa humaka hanwal tayo nakamakiuthi sa sina. Ukam hakkasin ha kaurak hakkasin ha. Ukat alak patsa humaka kuchiki hakanya mak sa sina. Humaka mahukak istita sa sina. Ukat wasitat na ako paro churta uka. Aranak. Ukat paha chik sana. Hani nak ulyart anyat sa pisarakina. Hani uka ha kitumaka. Hani sumak ulyart anyat kam. Hupaha wali. Hani hupaha. Ukat hupak sana. Hani nak ulyart anyat kam. Humaka hanis yat kam ulyart anya. Naya ka awatirito sa sina. Naya ka humaka istanya mataki wali sumarhait am sa sin. Humaka mait itsin. Humaka hinchumak mait ita sa pestra. Humaka muitati sa pisarak. Ukat humaka arhaita sa pisarak ito. Ukata awitya humaka kau kamara sumaksarta sa sina. Tung kapiskane marao sa sina. Wal kamara humaka akar purinakta. Gut humaka Jesucristo uniktat humaka Jesucristo chakatatapa sin. Unikto sa pisir. Unikto sa si. Ukata uka foto nikata sa Jesucristo chakatatapa gut nayaro ha. Hani hopaka ukamanya pakit sa sina. Kunatsu ukam huchana glory sa sina. Uka hopaka kwanta akesi sa pisir. Uka tatit uka awichaka hopaka yakisin hama sa pigot pinak sarakta sartam sa sina. Humaka wala huchara ratat sa sina. Wali takasiyo aka oraken sarakasta. Wali huchanak na. Humaka wali huchara rataw sa sina. Uka humaka infierno tokero sarata sa sina. Infierno tokero sarata sa pisarakta. Aka huchanaka maka Jesucristo ukanak epharimone ukat aka oraker huti. Jesucristo akani huchanikanti. Human huchanakam human humham awichunakan huchanaka plaiko krus token chakateasi. Ukat krus token wilapu warta siwayaraki. Human huchanaka maka kala tukuyata kayo sa sina. Na hani ukuyat kayat sa pisaragir. Ukat hupaka kartera papsusina. Ukat ukan takas kana. Ukat hupak kunrak kupak takis sa pista. Mapapil apsusin hupaka. Ukat okin. Ukat nakiyos pagar tatatituro sa sin. Haniwa nakiyat kayate sa sin. Jesucristo ka huchana kahalay ko hiwi sa sina. Naya walios pagar masapisar kino pa. Ukat Jesucristo ka Kristo ken ka. Hiwasan takpa hiwasan huchana kasa pashe. Tung kapit kamaraw hupak saratay na iglesia ka hani hupak yat kan uka krusan significado bisa hani yat kar kinti. Hupaka ukama ki usaraki na iglesia kotkota. Ukat ichaw na yat harket. Ichaw na yat tasasina. Jesucristo huchana kahalay ko huti sa sina. Take huchana kahaw tukuyatake sa sin. Humaka sapham. Ak huntaypham. Humana kaha arsuni phataw. Ugata. Koyano kan narpa. Aka mas kita kipi.
Ukat walisum humanakar uñihapsma. Hana humanakar yakisip hamte. Taka humanakar uñihapjerisma con hamasukha. Ukat humanakaja sapata. Ya akan kiwa kititeja. Kita huchanaka. Acá kitite apak yaja. Acá oraken huchanakapa. Wasitampi. Akan kiwa tatiton cordero paja. Acá kitite aparki. Acá oraken huchanakapa pakere. Ukamapan. Humanakan huchanakamaja takpach Jesucristo apasje. Wiñeta ki human huchanakamaja pakataje. Ichat kushuro jewasak omachtano. Takpach jewasan huchanakasa omachtak. Takpach jewasan huchanakas apasje. Acá Romanos libro taktasipjam. Take hucha lori naka ukat pehan tatitom humanakah katok tap tatisipi. Take aka ukat hupanaka humanakah sapuro kiyo tatitoro huchanitas maipta. Hanio aka hanokaste aka patun kapusine uka akaros kapach para kiosapjam. Ukampis diosaka hupan hachamuna sinyapat inach usatakwa katoka esto Jesucristo tokwa hiwasana karoja kispiara Cristo. Aka tunka patunka kim santa akan hasipi sipi hiwasa hanio katok taktanti Jesucristo huti hiwasana kan huchana kasaro komachiri ukat hiwasa ha aske hakektana. Ukat Jesucristo se hiwasa ha aske hakektano sasina. Aka pastor super paja. Makauka hopaja ka campamento buena nakaro como ukan hopaja aka presidenten ukat hopaja aske haust hopaja sarakina ukat hopaja sarakina nan esposo hao usuta sasina humaja taitor mait arapitas mas sasina ukat hopaja uka palacio toker sarasinja uka presidente katasinja ukat presidente humata kiyota ditut mait asa pisarakin marato sasina nanja aka kollerejaja nayaja hayaja kaskasa pisarakin nayaja aka pizqa urunakat na hiuja sa pisarakin ukat hopaja nan aka marcajaja nayaja wali yausayjas utkaspa koma ukat nan mayak tawyaja uthito sasina chuy majan huchaw uthi sasina uka huchkun jamats na komachas sasina ukat pe aka presidente ja sarakina humanera kat pachaja wali hucharat aka wali yak tatawya kata suchana kahlaikosin kun jamats sumahyata huchanita masasina nayaja kuneman huchana klurt ukat huchararata na huchana klurt hasasina nayaja kim samara sasina ukam tupaksi nayaja wali huchana klurt hasasina ukat cárcel token hakasasin ukam mayne huchlorexi hani ukam iskiti ma juez hupau ukan hasanya para aquí tatito saki más sentencia choreña para que oparo acá presidente humaj acá Romanos 4 libro naksipi humaja ukampis diosaja hupan hachamuna siñapa inachusata kuakatok esto Jesucristo tokwa hiwasanakaroja kispiara Cristo sapi sarakia
uka ojupaja tatito quejo paro sarakina. Uka ar istasinja uka topaxana. Uka ar katokasinja. Uka puse pachanak pasipanja uka topaja yo jarakina. Uka alaj pachar sar jarakina. Hani uka presidente uka komachita kiti. Kiti teja uka hak apankan konakasa kopachparak. Jesucristo aski haqi tukuyuqsto hiwasanakara. Tatito teja aski haq tukuyustan Jesucristo monasiñaptoqi. Jesucristo uka hiwatapaja. Ichaq Jesucristo hiwasaroja aski haqiyustan aski haqitano. Nayaja justutua. Kitesa justut. Justo tukuyataqta. Ukamapan. Choroja, tatitoja, humanakanchu manakamanqa. Humanakampi tatitoja, hikisjane. Jesucristo humanakam hakarakine. Chorot kuchoroja, Jesucristo tok hakapjam. Humanakateja ukat Jesucristo na akachiqa aro kananchasina. Tatiton aro nakapakatokasina. Humanakaja mayaki ipjata tatitumpi. Echorot kushoroja mayaki nip humanakampi. Tatitoja humanakampi mayaki o irptakap harakitam. Yospakara tatitor makatayane. Alak pachangkir ko yan suma Dios ako kiyos pagaranin pasmawa. Ukata Jesucristo aka usutaro visit asina. Ukat kitinakateja iyaos ki katokapki panakaja tatiton o pakap harakini. Jesucristo na ukatokena hiwasan huchanakasa komachitahane. Uka arur iyaos asina. Ukatokas chuimanakasa katokasina. Jesucristo monasiña ukat nanakakspiata parakta. Ukapash para que echaja humanpi mayat asisina. Ukato alios pagartan. Ukata Jesucristo pe mayaki hakaraktan. Ukama hakasina mayaki irnakasina sapamaini. Jesucristo pe mayachasisina. Ukama Jesucristo nakampe hakasina. Ukata akaraki hiwasanakaja como mayaki sarnakapjarista humanakampi. Ukama sapamaini walhachunak churaspa. Jesucristo ukama akatokenkaski kopachparaki. Ukata dito irnakarakim aka seminario tokenakansa. Ukama Jesucristo yokaman su tiepjar maitisimpa ukamapan. Muchas gracias. Vamos a dar otro aplauso más para nuestro Señor, para nuestro Creador. Hoy, esta noche, hemos sido grandemente bendecidos a través de la palabra que fue impartida por medio del siervo, el pastor Cho Yu-Gyeong, que vino desde Corea del Sur y de la iglesia de Daejeon. Bueno, yo quiero invitarles una vez más al seminario bíblico. Como ven acá en pantalla, este seminario va a ser hasta el día de mañana más, y el tema de este seminario es con el Evangelio hasta el último día de la tierra. Amén. Hasta los confines de la tierra. Entonces yo les invito una vez más el día de mañana a las 7 de la noche, puedan estar aquí todos presentes para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Y también quiero agradecer al apóstol Freddy Jiménez, quien nos está permitiendo realizar este seminario aquí, y también a su esposa, a la pastora Maggie Rivera,
Muchas gracias, pastor, apóstol y también su esposa, y a todos los hermanos que están acá presentes, muchas gracias. Bueno, entonces con esto terminamos esta noche, el primer día del seminario, y para concluir quisiera pedirles que nos podamos tomar una foto, por favor, del recuerdo para poder concluir. ¿Pueden pasar los fotógrafos para tomar foto? Y luego ya concluimos con esta primera...